Ndaigada. Ndaigada. Da umangai. Yeye ni mukamu mengai mundu ayanona mathina. Aya. Ayubu mtu wa Mungu aliona mateso mengi, aliyeteswa naye Shetani akavumilia yote. Ayubu mtu wa Mungu aliona mateso mengi, aliyeteswa naye Shetani akavumilia yote. Ayubu akasema, nimezaliwa bila chochote, urithi wangu wote Bwana naona, sasa amechukua. Kristo, tuwe na imani kama Ayubu aliyeteswa naye Shetani akavumilia yote. Amen. Kwa Kristo